Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UATV studiyada Ukraina haberleri bugün sentyabrning 27-si Cuma kuni. Donbassda vaziyat kirginlashdi. Kun boshlamasından boyviklar tinchlik rejimini sekaskere bozdi. Saba mina topullari ateşinden başlandı. Ukraina Mudofaa nazirligining spikeri bildirganine ko'ra, dushman 24 120 ve 82 kalibrli mayin atқан. Ateş asında Tarafne ve Novolugansk, Vodene, Lugansk mayıncıları kaldı. Birleşken kuvvetler bölükleri cevap olarak ateş açmağa mecbur oldu. Ukraina ve Memleketler Ara Para Fondu'nun işbirliğine devam edecek. Tasdik olarak Memleketler Ara Para Fondu Ukrayna'daki işi hakkında hesabat yayınladı. Anda Ukrayna tarafı ile münakaşalar gayet semirli oldu dep yazıla. Taraflar endi yangi para berу programmasını müzakere etti. Айтышмалар ise en yakın vakitte devam edecek. Fondun bildirgenine göre Ukrayna islahatlar geçirilmesinde bayağı muvaffakiyetlerge erişti. Ama da bayağı yapılacak şeyler var. Esas tavsiyeler arasında mikroiktisadi turgunluğunun desteği ve iktisadiyatının büyümesi için zemin yaratılması. Azat etilgen siyasi mebus Oleg Sentsov gelecek hafta Avrupa Şurası Parlament Asambleyasında çıkışta bulunacak. Anda minberden Ukrayn kino rejissörü Rusiya esirliginde kanunsuz surete tutulgan Ukrayn ve Kırım Tatarlar hakkında hatırlatacak. Sentsov'nun çıkışını teşkil etmege Alman parlament azası Franco Schwab'a yardım etti. Geçenlerde Berlin'de rejissör Bundestag mebuslerinin ve apiste olgan vakitte ona kol tutkan Ukraynlerinin konuştu. Azat etilgen rejissör çiçekler ve sıcak kucaklarının karşılap alındı. Oleg Sentsov herkesini siyasi mebuslerge mektuplar yazmağa davet etti. Onun aytkanına göre bu en büyük destek. Amerika Birleşken Devletleri Maliye Nazirligi Rusiyaga qarshi sanksiyalarni genişlettirdi. Suriyada faaliyet göstergen Rusiya ordularına aviatsiya yakıtının teminatı kolaylaştırmak için yaratilgan schemalarda iştirakı için cedvelge 5 gemi, 1 şirket ve 3 şahıs көрсөтілді. Bunu Amerika müessesesinin matbuat hizmeti bildirmekte. Avgustun sonunda Skripallar qorantası zehirlenуі davası boyunca Rusiyaga qarşı ikinci sanksiyalar paketi kuvvetini aldı. Sentyabrın 12-sinde ise Avrupa Şurası Rusiyaga qarşı sanksiyalarını da yarım yılga uzattı. Müstakil jurnalistika için 6 yıl hapis cezası. Tamam bu kadar Kırım Tatar gраждан jurnalisti Nariman Memediminov için qabatlov tarafı istey. Bu hafta Kırım Birdemligi Cemaat Birleşmesi bildirdi. Bugün Rostov-na-Donuda Memediminov davası mevzusunda nevbeteki mahkeme oturuşu olup geçti. Nariman Memediminov 2018 senesi Mart ayında tevkif etildi. Bundan evvel Rusiya kanun koruyucu organları onun evinde tintov geçirdi. Memediminov Rusiya ceza kanunnamesinin 205. maddesinin 2. kısmına ait olgan cinayetinin yani internet vasıtasının terörcü hareketlerge açık çağıruvunun qabatlanıla. Kırım işgal etilgen son o Kırım Tatarlarga haber ve hukuki yardım gösteriyedi. Kiyev'de Rusya elçiligi binası yanında 38. Ervin Qayda aksiyası olup geçti. Faaliyetler anda işgal etilgen Kırım'da bellisiz gayip olgan hakkında hatırlatmak için toplaştı. Hepsi olup 2014 senesinden başlap 45 kişi gayip oldu. Onlardan 7'si ölü tapıldı. 6'sı Kırım Tatar. İştirakçıların performans geçirdi. Maskalı adamlar aile tereginden koranta azaları adlarının yapraklarını ozup aldı. Böyle etip işgal etilgen Kırım'da Kırım Tatar ve Ukraynilerinin gayip olularının gösterdiler. Teşkilatçılar İslam Jepparov ve Cevdet İslamov'un gayip olup hikayesini aytıp berdi. Олар 2014 senesi sentyabrının 27-sinde gayip oldu. Akşam saat 5'te oğul tuğanlarını ziyaret etmek için evden çıktı. Birkaç saatten sonra ise komşular kimliği belli olmayan adamlar iki oğlanını mavi tüslü maşinalarga oturtup alıp ketkenlerini aytıp berdiler. Tasvirlerge göre baba birisi torunu olganını anladı. O vakit oğlu 17, torunu ise 22 yaşındaydı. Sonra tamam bu maşinanı Ervin İbragimov hırsızlagan yerde gördüler. O Ukrayna ve Rusya Federasyası arasında olup geçken dengişov vaxtında Rusya esirliginden azat etilgen yekene Kırım Tatar. İşgalciler Eden Bekirov'ni silah ve patlayıcı maddeler saklamasının qabatladı. Taqiqat tevkifhanesinde o 9 ay tutuldu.
Азат етілген сон юрегіне қиын операция yapılды. Келечекте да бұрдане yapılacak. Мұдан ғайры рухи реабилитация да керек. Мұхберімезнен лақырды вақтында яқшы олған сон Русия аписханесінде қалған сесімен бұсылерінің оғырында көрешіні девам етежек деп сөз берді. Тәфсілетліже Лев Хамызда. Эдем Бекировның хастахане палатасында эркон мусафирлер. Софрада Қырым татар хавесі. Маса башында есе сербестеки яшайыш ақында лафлар. Сен азатсың, отырдың машина вестеген ерге кеттің. Истесен акрабаларына мусафирлікке бар. Достлары ишгалжилерінің холларына түшмесі насылдыр деп сұрайлар. Угнетает, унижает. Изетлейлер, чекештірелер. Сен мұрғасыны чығаралған бір бөджек кебісің. Ені сен санки бір шейді келсің. Интервью үшін о махсус Қырым халық жүмкуриетінің үкімет рейсі Номан Челебиджихан ресімлі футболканы кейді. О да 2015 сенесінден обызым Қырым блокадымызда иштирак етті, қайтуыны бекледі. 2018 сенесі декабрь айында Эдем Бекиров юрек операциясына азырлана еді. Ама ондан евел Қырымға барып туғанларына зиярет етменге істеді. У меня дочь живет, внучка живет. Анда қызым, торунум, сеумлік қайнанам яшай. Барай бір геже анда кечерейім, оларнен көрішейім, лаф етейім. Йолға мана дуа оқур деп түшіндім. Ве сонра анда чықып кетірім дедім. Ама олмады. 9 айдан сон Киевге келіп түштім. Эдем Бекировның өмір арқадашы Гүлнара ханым Қырым татар милли меджлис азасыдыр. Русия бұ тәшкелетні террорджи деп адлады ве ясақ етті. Эдем Бекировның вастасы илейсе меджлисні итимбардан түшірмеге тырышты. С первого дня сказал, я буду... Бірінші күнден оларға не қадар керек олса, о қадар отырдым дедім. Сіз иле ичбір анлашма, келішме тізмейджім. Файл тратил ве патронлар ташылуынен ве тархатылуынен хабатланылды. Бұл видеода федераль телекесізлік қызметі қол тұтық таяқнен Юрген Бекировны алып келгенлеріні көрмек мүмкін. Бірінші группа сағаты аяғы кесіп алынған шекер ве да бір хачоқ дегер ағыр хасталықлары бар. Бұл қадар хасталықнен еркек террорджи деп элан етілді. Она қол тұтмаға махкеме отырушыларына бірчоқ Қырым татар ве украинлер келді. Эдем Бекиров тақиқат тәфханесінде яваш оле. Когда посадили... Олар мана инсулин инелемеге башлағанынен ярамай олдым. Кемерде бүтінлей шеше едім. Дудақларым атта мана бойле балабан олар еді. Инсулин юкселевінен шекер севесі де юкселе. Не олар инеле еді, тек Аллах біле. Дәнешнішуге азырланмай еді, ама Кения Украин топрағына насыл көречегіні тасавор еді. Я всегда этот момент мечтал. Апсқанесінде олған заман дайма бұны арзу еттім. Насыл евге қайта жағымны. Ама мұна бойле учақнен олажағыны тахмин біле етмедім. Бұтын вақыт Русия сынырыны кечкен сон Украинаға шаншурет деп қычырмаға естедім. Мұна бойле арзым деккерчек олды. Эдем аға оның азат edilmesine ярдым еткен адвокат ақ құқық қорғаушылар ве әркезге миннетдарлық білдіре. У меня нету слов. Сөзлер yok. Әркесінің үгінде баш етіп миннетдарлық білдерем. Азат етілгенінден сон 3 күн сонра юрегіне қиын операция yapıldı. Шымды бұтын вақыт хастаханеде олғанына бақмадан аписханеде де олғаны кебе мемлекет вазиетіні фаал көзеті. У нас армия. Бізде ордумыз, аскерлеріміз, рухымыз бар. Украина денешті. Халқа майдан кешкен сон башқа олды. Бізім халқымыз Русиядан ешбір вақыт қорқмады. Ве 2014 сенесі ешғал башлағанда бізім халқымыз бірінші наразылық білдірді. Чүнки біз Русия не олғаны яқшы білеміз. Азат тілген сияси мабюз аляда Русия писханеде тұтылған сияси мабюзлерінің оғырында көрішмеге ниетлене. Бұдықыға бұл сонки хаберлері да тавсиялы мәліметінсіз UATV сайтымызда таныша білесіңіз. UATV-лі олыңыз, өзіңізге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенже.